Siulu kaborok lan Tuang Yesus sendes ya paranu ke tonton kina pasake puang matua anta sita mupole lan tepenanda bisaran na puang matua umpama tanda pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Pak basantaran atu ya te dia lamai sarambu piada pasal 20 karua angka talu saya lako sang pulo. Sarambu piada pasal 20 karua angka talu saya lako sang pulo. Apa dulu lata basa tu karena puang matua mai komita sambayang. Tang tore kan tu mengkarak pamati olo malabi mi puang ungkure sumanga mintu pak kaborok mi. Maundongan na tujuan nakatuan tu mi sorong lako kami. Kita datasik itu yan na to dan dui tujuan nakama maliran ki umpu di komisi yang pakala di komi. Ondong pi kira-kira ngi tujuan nakadami. Kada iya te opuang lama siang tamatanga ki ke kamu opuang pena masalo umpa marorongan ni. Lansangan na puang Yesus ki anga itu tujuan napak tunduan mi. Amin. Ia tu to kadake tayak na tandai tu melona. Apa minda undaka puang na tandai nasang. Asal 20 karua angka 5. Nah dipakoni na kuah unisan ka maloloan. Unisan waktu untandai ka maloloan. Siulu sola nasang tu pada dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Den pisan ton na atu mapandang na tuallo. Den mimisa indo tu tibungku-bungku bang mau lumingka urenge papasakna dio may misa pasak marua. Ya tu bakana inang magasa narenge. Ya mo to anna sito doantongan tu maapuna. Ana randang gitu lindona. Pakalan anna saya tu misa to mangura muane. Umpe sitamui anna malaku laun tundu itu indo ya to. Ya to namane sitamu mala penanna tu indo ya to. Apa mukumbang na tanga-tanga tu pena melona te muane mangura iya te na po urung moray untarimay si tuang peta mabalele. Ya tu muane mangura ya to surong ina na po urung na solanduka pa langan oto pa tu kareta siya nadakaran na pasadian tu inan pak dokwan namanin tampi. Ya tu na pagaw na te to mangura ya te butung-butung to kumabit pikri. Apa iya tu yan na to kapua angga na ba tu gai na dio pentirona sangka pak kamasena puang matua. Sulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Pak basanta tu ya te umpak pesanan itu kumua iya tu to mukun sia sorong ina undaka puang. Manasa kumua lana pamatoto puang matua ulendu ika makuasanna. Anna lolang lan katuan na situru kakinanna. Anna toyangan kalena jomai kakadakean sia kamasak garam. Apa birisan umpak apekitanan nitu pak kaborok. Sundun unturu pak kaborok na puang matua. Silekorannya tu kadake gauna. Tokumua ia tu tokadake gau na untung pupuang matua. Sia tuo masaga anna tamui kama solangan. Sulu tu tontong untarima pak kaborok dia mai puang matua. Mai mokomi anta tontong unisan ni sia ungkatonganan ni. Tokumua ia tu puang matua makuasa sia malabi. La umpama siangi sia kasokan ni tupe na anta. Sia tanga ta solana sangki di kuah anta tua unisan ka maloloan. Ondong pi anta popakulei tu katuan ta umpo pembuai lamintu sulapa bak tulolangan katuan ya teh. Sia ulen lui ka matutoran pak tunduan na puang pena masalo. Amin. Ka masambayang. Ure sumanga tu kadami puang. Unadai kanila tuo malolo kina di olong labik mi. Pamatoto makan opuang pena masalo. Kikiru semangat te kadami duka kima sambayang langsangan na puang Yesus. Amin. Rampoin deta tu karan na puang matua taranggilan atu ya te. Tontong bangkia nga siya kipalaku lako kita kumanta subscribe ite karan na puang siya tapak bagiannya. Ure sumanga puang tontong urinding palaku.